Mbiamano sanu mwanchu mulira sogo chwari gitasini kia Ndizi TV ne biro binde ndengo kwaligania ase mesa mangana maya elindengo manye naraya bereka gwateka kura chingongo chensi inye chensi inyora asinse mochiche mitandao asense ya Facebook na bagotonyara gwitra Ndizi TV News Digital na wiga asense meri ya YouTube na bagotonyara gwitra Ndizi TV News asense meri ya website na bagotonyara gwitra www.ndizitv.or.ke chinga kitoroche abarai kurwase obomo bwazimira umoja babere bakomomochi omukonyi bomurai bwenseri gatigashagwa aseba muganire gotigana no mugavana bwe county ya Nairobi Johnson Sakaja linda kogendera gukora emirimo yabo nabayigo chinga kitoroche abamenye bensemo ya Kandara bagendete kwirubilia ase obochori oboke borubusyo nabayigo abakenya nigo baboligwe kubwatrana nabayigo gosira abarai ababete bagochora elinda kweneki obokoleri obuya nabayigo chinga ki eserikali yaboligwe kolingoria abagachi ase okweneki namatuko abosyo chinyomba chiri cyabere chikogwa ngotanga bale omonche muri karansa oike elinde ngomanye asenchira eyo bwenge letariane Fridah Kerubo na sinse mochi byorokerelyo nigo tokobwatanere Joshua Auta ngwira nanda segekegeke elinde ngomanye amange Musacha yomoni go asirire obugima bwaye magayo kugwa kurwa omutegoro kolengana ne amate yaye nigo bene kibuna nigo alikwarolia emete yo yali guchiriwa ase anyara kobaga kugwa nabo igo kumerana na makweli Njasa menda kuru James nyakangosia kurwa ekenyo kinyansia boy location anibweka ward ngete na igwa ebikuro kubwata byana nyoranga no mumuroko Dominic arugaya abairu uri kuru moteigoro abairu kwa piko wake para igoro kwa igangene se para no ale mete yare nge algo chwaliwa igorende kale kwarulia gero motembe otego chakero kwarugo motembe oteko genda motogende bobe yore kia kogera mumuro ino miyara na tukwarulia mete ayo botambe ega syanya te gwekorera n'umumbura ekenepi olenda abana bae kurwase senge chega sieyo bintu cyakorekana ekerobo bari kwiharuri emeteje naringe nyomba bono nacha nanyoro mumuro yo mokondangeri nga omwana uyo kirire igora ariegeka twachire kumurangeri tari kuitaba bono twasinyirunga ninkikere igorari natema kumurangeri nanyora nga atari kuitaba undigereri nanduki ogendera kukira so mutawe bono nasoka njikurangiria aba chikasa nchaye charenge ruguru gasinere bari gokora ruguru nasoka guchikomuranga kobarangeria ndarachi goiko asaba muri abarenge ga bari guchweria bante binga oyo mominyo konte binga ogurense Omugavana we county ya Kisii Paul Simbarati nigo aikirana ase echiro ya Marani eyo gotoka ase ward ya Marani mebunge kitutu cha Chenodhi county ya Kisii ase omoyega bukubeka ligena lyo musingi ase echire yo aba MCA kuru ase county assembly ime county ya Kisii nigo baba bagwikirana linda kwane kiwe omoyego yo
Egati abaraibo bomobwa azimio la umoja bono nigo baburie bali bonsi bagusira obomobo kubweterana nabo igo kumurikira serikali ase okweneki amagendero gati abaraya bono museneta Osiaya James Orengo no mugavana Fernandes Barasa ababurie serikali enene gosoke kibesa nabo igo kweneki ngango ikirana achire ase chi county aso kweneki amagendero asa matuko abosio. In a struggle, it is not right to give up hope. You must have determination. Even if you are a Christian and you want to go to heaven, you must have faith and determination. Otherwise, saying, Lord, 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 every day will not be enough. And committed to die even in the struggle as our Savior was crucified on the cross. I urge you to be faithful to the party of Azimio and ODM, and therefore I can tell you without fear of contradiction, Yakwamba, we are going to win this war. I want to say this to the national government, that the National Treasury must release the delayed financing of counties starting from October, November and December. Itawezesha maendeleo ambayo tumepanga kama magovernors kufikia watu wetu mashinani. Sasa hata pesa ya kwenda Siaya ikichelewa, mimi siende Nairobi nampigie baraza. Hata sasa hivi nimeshamuelezea ile pesa ya Siaya haijafika. Tinga kechio oboigo nigo bamumochiri omukonyi bomuraibense Rigathi Gachagua ase bamuborire gotigana no mugavana we county ya Nairobi Johnson Sakaja elioko gokora amagendero ase county yo kolende nigo baene kibuna onyobokongo bore ase county yo nigo omugavana Sakaja bonete kwimuka getambukiro nawe gokwana no muraibense Dr. William Ruto elioko ene kibuna ngo sonsora bare amagana ayagendete gokolekana ase county. Deputy President amekosa adabu. Amekosa adabu kabisa. Kama kuna shida katika Nairobi, Sakaja can only talk president to president. Ruto to Sakaja, not Ruto's assistant. The Constitution is very clear on the mandate of counties. We are distinct. In as much as we are independent, but on matters governance, please give Sakaja an opportunity to serve the people of Nairobi. It is very important kwa sababu lazima tuheshimiane kama governments ambazo ni counties na pia national government. We have 48 governments. Na constitution inasema kila government is distinct. Sakaja ni mtoto wetu hapa na damu ya Waluya. Si namna hivyo? Mtakubali deputy president aendelee kuenea Sakaja? Mtakubali kweli? Aba Kenya nigo baborigwe kubwaterana na gusira abarai ase okweneki obokoreri obya ime serikali gokwana omo women rep Onyandaro Honorable Githau nigo aborire abarai gwetanga na mangana ayo agwatana na ebisaku ase boigo abaganiri abantu gocha amo eliokokorera aba Kenya emirumeli ababete bakobachora. Sisi ambao tumechaguliwa tushikane chini ya uongozi wa rais wetu William Samoei Ruto na deputy wake Rigathi Gachagua. Tulichaguana na tukachaguliwa ndio tufanye kazi pamoja. Kwa hivyo sisi ambao tumechaguliwa tujiepushe kuongea maneno inaoonekana kama ina divide watu in ethnical divide. Lazima tukue kitu kimoja, lazima tuongee neno moja sisi wote. We read from the same script, all of us together, because we were elected to serve the people of Kenya. So we need to be united. We need to rally behind the president and the deputy Deputy Rigathi Gachagua, so that we enable them to fulfill their mandate, as we campaigned wholeheartedly, and we campaigned on the basis of our party's manifesto.
Serikali nigo yaburirwe kuringoria abagachi ase okweneki obokoreri obuya bakoragwa n'umurai omonene o IEK gose Institution of Kenya Eric Ohae nigo aganirie abainjinia gwetania chimi Isano na Ibere babekwe ensemo eri ogotanga okugwa gwechinyumba okukwabere gokwenekigwa ase amatuka mange. Asking the government to ensure that we have 700 engineers who will be able to design, make approvals and supervise this particular infrastructure project in the country. And by so doing, we'll be ensuring that these ideas of collapsing buildings will be a thing of the past. If there are any things related to engineers, the Engineers Board of Kenya will be available to give direction on that. If there are any things to do with architects, the Borax will be able to give direction on that. If there are any issues to do with contractors, the National Construction Authority will be able to give. Tingaki abamenyi ba Kandara bagendete kwiroberia ase obochoryo boke obura kolekana litkolia ankyo nigo abaraibe kiama gia UDA besokire bene na kubolia abamenyi benseme yo gwesokia ase obonge na gusira oyo kurigia ekiruge kyo gwetere kiama gia UDA chegenjuguna ase okweneki obokoleri obya amatuko abosio. Na waomba kwa heshima sana wakaaji wa hapa Nguruini, wakaaji wa Kandara, tarehe 5 tutokee kwa wingi, twende tupige kura zetu, na tukifika hapo tupigie Shege Njuguna kura. Chama ligani? Tutague chama ya UDA na Shege Njuguna, na tumesema ukifika hapo ukipewa hiyo ballot, kwa hiyo ballot Shege Njuguna ni nambari 6. Hapo nambari 6 chagua Shege Njuguna. Na tena wakazi wetu, wakaaji wa Nguruine, na wapenda sana, na watu wote wa Kandara, na wahimiza na nawaomba kwa heshima pia, hiyo siku tumeweka amani sana. Hata hiyo siku ya uchaguzi tuendelee kuweka amani, kwa sababu sisi watu wa Nguruine, sisi watu wa Kandara, sisi ni watu wapenda amani, na tunauhakikisha kwamba hiyo siku tarehe 5 tutaweka amani. Abarai ao nigo besokire bene na boigo kugikeria obosagani obwabere bokwenekigwa ase ensemo ya Kerio Valley gati abono muwaziri bw'oburendi bw'ime Kithure Kindiki na boigo omuwaziri bw'obosombi Kipchumba Murkomen ase barulege kurege tindi gochia ase onde bwensi oratokekane kagokora ebikoro bingabunebyo ase Chinsa mechyo kulende nigo bene kiribune serikali nero berite bene asokwenekibunango kora bale obosagani ase Chinsa mechyo. Nataka muone ule uchungu tuko nao hapa siku ya leo. Mzee mzima analia. Kwa nini? Kijiji kizima kinalia. Kwa nini? Watoto wachanga, wasichana, wasio na hatia, wasio na silaha, jangili amepiga hao risasi na kuua. I'm therefore directing the law enforcement officers, you must use your weapons to protect yourselves and to protect fellow citizens. Kuna risasi ya polisi lilia. Kwa hivyo tunaomba kama iwezekani peleka wa polisi na utubie sisi NBR tujiokoe mbele. The people we are dealing hapa are hardened criminals. Wameweka roho zao kwa yani like their life depends on dying in this valley. We must get rid of these people from this valley. By all means as government, we must get. Aboncherere akorwa sensemo ya Trans Nzoia nigo bona be murunganiri kubatikana no kubura kuburendi ase Chinsa mechyo okwana nigo bane kibuna nigo abayibi babere bakubaura ebinte binge naboigo koirera aboncherere abange gosiria obugima bwabo konde nigo baganire serikali ko imukie getambukiro kya bwango asokwene kibuna ngo konyeka bale. Juzi tu kuna mfanyabiashara amewawa hapa ndani ya town. Sinendet kuna mfanyabiashara wameibiwa maili 7, maili 8. Na hii mambo iko inaendelea, tunaona kama inaendelea sasa kuwa kubona, wanatumia pikipiki wakiibia wafanyabiashara mchana na bunduki. Bwana County Commander, County Commissioner, tunakuomba muweke doria kwa kila streets, muweke askari kwa patrol ili wanabiashara wakuwe na security na imani ya kufanya biashara.
Mwancho marigereria korwa sorobotiro ni gona ikira omweli obwa mangana Amayia kurinde ngo gusaba tobasa konyegera chikoraga Chinsa 10 ayona mange ningo yaletera senchira iyo bwenge inyora Chinsa mo chiche mitandao sensemo ya Facebook na bagotonyara gwetera Ndizi TV News Digital na bayiga sensemo ya YouTube na bagotonyara gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonyara gwetera www.ndizitv.or.ke Magech kamera soko ne kibina ebicha na boyigo eliogiria goikira sora senchira ya bene nere Abigail Nyanchama tobe tokubatenere Joshua Auta asinsemo chibiaro kerelio na incheria ne Fridah Kerubo ngo koganelia obuligerelia obia Ndizi TV Ubwansu Gusii. Ebundi ngia ni gyekorekana ritukulitangani agoika semeremo yao ne mashini iliya kutumia gosobosera bwemeremo yao nigo bokorekana magega yo gutumia kimashini chingia echo chigotoka aseduka ya Gusii Star Shop imeyo muchukisi nigo bakonya kimashini buna meter saw machines, cut off saw machine, chi blow dry, chi blender, chi hoover, chi car washing machines, impact drill, circular saw machine, eruta machine, chi battery, chi machine chogo sonera chianga, welding machines, chi grinder, chi power saw, wood working machines, chi chef cutter, chi tinga, air compressors, submersive pumps, chi water pumps, chi generator, chi solar panel, chi engines, chi electronic hood and plane, nechinde chinyinge, batarere, aseduka yabo, ere asebara ya Kisii Kisumu Highway, imeyomo chokisi, asamagacho Gusii Plaza, ground floor, room number 6, naboigo, mbabuate duka yende, angenebingia Family Bank, imeyomo chokisi, vakeresimi ase namba, enoti Isano na Ibere, Ibere noti, Isano na Ibere, Isano na Isato, Ibere marakane, gose, enoti Isano na Ibere, kianda Isano nemo, inye Isano na Ibere, Isano na Ibere, Isano na Isato, Isano, Isato. Gusii Star Shop Kisii for durable and long-lasting industrial tools. Enyagitari ya World Fit Health Center iyigo toka imejuma chokisi nige kurwa bokorori bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchire ya kawaida yo kurwa ya marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine